Mickey Bennettu nije se dopadalo njegovo staromodno ime, ali to je bila samo jedna od stvari koje je zamerao roditeljima. Najveći problem je što mu nikada nisu napravili sjajnu žurku za rođendan. 10. rođendan zamišljao je u stilu Jamesa Bonda. Poželao je iznemljeni Aston Martin ispred kuće, odelo i tortu 007, a dobio je na DVD-u urnebesnu komediju čija su tema filmovi o Bondu. To je presudni trenutak za dečakov beg u drugačiji svet, a u njemu deca biraju roditelje. David Baddiel nije moralisao, već je dao priliku čitaocu da se uživi u ulogu i da isproba sve ono što svako dete u nekom momentu misli da mu je važno i da pokaže evo ovako bi to bilo kada bi zaista živeo na ovaj način. Prvo je hteo da ne budu dosadni, pa je hteo da budu sportisti, pa da budu poznati. Ali na kraju on je otkrio da mu se zaista sviđaju roditelji koje ima. I da su njegovi roditelji na početku bili savršeni kakvi njemu odgovaraju. A da li bi naši čitaoci menjali svoje roditelje? Ne bih voljela da zamenim svoje roditelje. Možda mi je pala neka misao kad me malo nerviraju. Decu podsjeća na to da roditelji nisu savršeni, ali da je ipak najbitnije da im pružaju ljubav, nežnost i pažnju, a opet za roditelje je koristan i za nastavnike da vide to nešto što im možda promakne u odrastanju. Fantastičnu, duhovitu i uzbudljivu knjigu avantura Davida Baddiela, koju je ilustrovao Jim Field, deca bi mogla da čitaju zajedno sa roditeljima, kako bi se svetovi velikih i malih približili jedan drugome, zarad više ljubavi i razumevanja.